Kristo. Nasema mimi ni Apostle Jean de Baptiste Paluku Moloveria ama Jean Baptiste Paluku Moloveria, na mke wangu ni Janete Masika. Ninao point tatu ambalo nimewekwa kwenye moyo wangu kupitia Roho Mtakatifu ili kwamba nipate kulishare. Huenda linaweza likakusaidia katika nafasi hii ama ile, ama kwa namna hii ama nyingine. Haya maneno matatu ambayo yanapaswa kudhibitiwa ama kuwa ya muhimu katika maisha yako ama maisha yangu mimi na wewe. Nimekuja kugundua kwamba katika maisha ya Ukristo ama maisha ya kiroho tunayo mambo matatu ambayo tunahitaji kuzingatia kila siku. Nitaomba. Baba, asante kwa sababu umenipa nafasi ya kuweza kuzungumza haya maneno kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usiache kama haujamaliza. Kuna njia mbalimbali za kutimiza mambo haya matatu. Kuna mambo matatu ambao ninataka tuzungumuze. Hapa kuna mapendekezo ambao niko nayo. Kuna mambo matatu ambao tunaweza kutimiza kila siku. Jambo la kwanza ni kuhusu huruma na wema. Jambo la pili ni kuhusu shukurani na ufahamu. Jambo la tatu ni kuhusu hekima na ukuaji. Kwa njia nyingine ama ya Kiingereza nasema practice compassion and kindness, cultivate gratitude and mindfulness, and seek wisdom and grow through study and reflection. So haya maneno matatu ni maneno makubwa zaidi mno ambao tunaweza kujifunza. Na mimi naamini ya kwamba Mungu atakusaidia. Bwana sifiwe. Kuna mtu ananiuliza sema sasa mbona hauseme kwa French? Ndio, mimi nasema kuna mambo tatu ambayo tunapaswa kuweza kujifunza siku zote ama tunapaswa kutenda. Yaani kuna mambo tatu ambayo tunapaswa kutenda siku zote kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunaisaidia community na pia tunakomaa katika maisha yetu ya Ukristo. Jambo la kwanza mimi nasema ni concernant la compassion et la gentillesse et la gratitude et la pleine conscience, la sagesse et la croissance. Ndio vitu tatu. Ni vitu vya muhimu sana 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 sana. Kama uko mtu ambao unataka kusaidia community ama unapaswa kuishi ndani ya kuonesha huruma na wema. Kama unataka kuonesha huruma na wema, anja na vitu vidogo vidogo. Anja na vitendo vidogo vya ukarimu kila siku. Kila siku fanya. Chagua hata kitu moja, sema asubuhi nitaenda kupatia watu kitu fulani. Na ama watu fulani nitaenda kuona watu fulani, nitasaidia mtu fulani, nitampatia. Anja tu na vitendo vidogo tu. Mtu mmoja aseme asante kwa kitu kidogo umetenda ukiwa Mkristo, kwa sababu Yesu hakukaa kimya. Yesu alitembea akisaidia watu, na ndio maisha ya Kikristo. Anja na vitendo vidogo vidogo kila siku. Jambo la kufuata, jiunge na kikundi cha kujitolea katika jamii yako, na weka lengo la kufanya tendo moja la wema kila siku. Kwa tenda jambo moja kila siku tu kwa utukufu wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu kuhusu shukrani pamoja na ukarimu, tengeneza jarida la shukrani ambapo unaandika vitu vitatu unavyoshukuru kila jioni. Kuwa na jambo fulani ambao unaweka ndani, unasema nitakuwa nashukuru Mungu kwa vitu vitatu tu. Bwana sifiwe. Fanya mazoezi. Kama kuhusu hekima, narudilia tena, kuhusu hekima pamoja na ukuaji ama kukomaa,
panga muda wa kusoma maandiko matakatifu au vitabu vya kiroho kila siku, utapata hekima. Jiunge na kikundi cha masomo ya Biblia au mafundisho ya imani, utaweza kupata hekima. Tafuta mshauri wa kiroho au mchungaji ambaye anaweza kukuongoza. Hapa utapata hekima na utakomaa. Lakini leo watu hawapendi mambo kama na haya. Njia bora ni ile inayolingana na hali yako ya maisha na inayoweza kudumishwa kwa muda mrefu. Unaweza kuanja hatua kidogo, kisha upanue mazoezi yako taratibu kadiri unavyoendelea kukua kiroho. Haiko mpaka uombe saa 10, saa 5, saa 6. Kama ni kutenda matendo, sio matendo mingi. Unaweza kuwa nauza hata mabombo. Unauza mabombo, unaenda nayo kanisani, unagawanyia watoto, unawapatia bombo. Kila wakati unabagawanyia, banashukuru. Na wakati mwingine unakuja na mabiskuit, unabagawanyia. Après quelque temps batanja kuona kwamba mtu ni mtu ako nafanya. Bashukuru, wakona watu ambao wanakushukuru. Bwana sifiwe. Na wakati mwingine unapokuwa kwanza kuhusu hili jambo ambao nasema hapa, kuonesha huruma. Kama mtu anakukosea, kuwa mwepesi kumwambia no problem. Bwana sifiwe. Mtu ana deni yako, ndugu usijisumbue, hakuna shida. Bwana sifiwe. Mtu anakufanya no, hakuna shida, usiogope. Na yani hiyo kuonesha wema wako. Kuhusu shukrani, kuwa mtu ambao unashukuru. Shukuru Mungu, shukuru watu. Kazi kidogo, shukuru tu. Watoto wanafanya kitu, shukuru. Kuwa na shukrani, onyesha vitendo vya shukrani. Panga muda, wakati fulani wa kushukuru. Sema hii muda ni wakati wa kushukuru. Na kuna wakati mwingine unaweza kualika watu na waita, sema leo iko siku ya Thanksgiving katika maisha yangu. Haiko mpaka iko journée ya Thanksgiving yenye iko national, lakini unaweza kufanya journée ya Thanksgiving yako mwenyewe.